Ebihirweyo harimu enfuka igana nshanju n'ishatu, emihoro 20 za foroka 58 hamwe n'ebindi, kandi ebihirwe kurabira mu ntebekanisa ya Green Climate Fund Project erikushagirwa ba Ministry of Water and Environment n'obuhezi kuruga mu United Nations Development Program. Mu district yitu ya Kabare tuneme bisharara biri kushika 21, harya 21 kimwe nico kitashishigwe, ibindi 20 bishishigwe, kandi ari 20 bishishigwe tugeze kugaruza ibisharara bina. Ugu mwaka uguhwire no guturimo turugeza kure mutagaruza ikishare kibari kwete cya Nyombe. Abahingi 205 nibamwaharabe na 50 ababiri bakorese ikisharare iki, kandi iki government tanakire kukigaruzaho umuhoro yo kugarra hebyo bahangwa. Twaruga umugisha go kuhereza abantu bitu bakahunje hamwe na Butanda ukira munonga abaye barakoresha ikisharara cya Nyombe. Ibi bintu byo kugira ngo turere ko kubasa kurinda ubuhangwa akwa tuna turamanya ngo ibi bintu bitaza kubakwasa n'ibyo kugira ngo tukoreshe umunshozi zitu. Government abanda berahereza harimo abahingi 30 abarahebwe ntenembu zo mu mwaka ogu okubahwera kutungura hantasya yabo. Kwekahunje ensi yitu n'emishozi sombwe no kubahiza kugira ngo tutashobora kozesa ikisharara ningashe mfunjo twabasa kuza mu nshozi ngena tutahinga enshozi onkeshozi zetu n'ubu turazihingamo zirakira kutegwa landslides kandi tutegwa na soil erosion. Ebintu ebi twatunga niturura kuraganisa itwenka abebembezi bigomborora gumana tumonitaringa tukareba ngo byagumaho kandi byakora umurimo bwo bigenderitwe. Ekishara cya Nyombe kiririre nyanja ya Bunyonyi kandi okurugera byo buhangwa bagumize ngo nyanje byo bwa hatineta yerwa munonga. Umugandi omuzu wa president anshonga za manifesto hamwe na Pash Development Model Professor Ephraim Kamuntu arabwira abanya-Uganda ngo umwaka 2025 n'umwaka gw'enshonga ngo nahabwe icyo buri omufahabiyeye barujyo mukaye kampandeseho. Ebi abagambira bwabire nabugana abanyamakuru mu makaje omurwa munena shukutawuno kanso omu district ya Shema. Ujurizi evidence I mean a record of performance. Umuntu wo kujya tunogu nabwo cyo tantu bajyango mutakava main mutarga main ekitwantu bagambira ekiturebire za omu season ya kaluru. Omuntu yanaza kuronda kaluru naba yetebekanisa ayine agenda ayine na target ayine no kwara kaluru iwe omushagiki kwana kwike hongo omushagike it's okay konkoreke kumara obwire bwawe bwona ori kugenda nori kuza kuronda karuru owawe hakakanda ebiwana okoroka birugaho. Abanyankore bine efumu nyingi bajango gwine kinegeza tugurara. The opposite is also true. Ogutine kinegeza ngurara mbweno ruguto wa Kabohe Mugonji Kitagata Kabira Rukungiri tukarito mu manifesto. Ona nagumyisha ngero bashema municipality Dickson Corners kateshumbwa naho nayendanga umwaka 2025 nkabebembezi batamano mukombe kamashomero. Nisaba abanyashima amani bgateka ahakombeka amashomero kandi kugira ngo abana bitu bashoma hati nosanga amakanisa municipality mu ngacira amashomero kandi cyo n'ikigamba umunonga ndikusaba abantu ngo tureba amashomero bitu tugateke mu amani. Gasha kwa Job Namanya hamwe na Michael